Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Future TV nk'uko mubimenyereye ngendero Je Marc Ruti nkaba rero nje muri aka kanya kugira ngo mbanze mbere ya byose mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye kandi zera ko mukomeje kugaragaza bwa bwuzu ndetse n'urugwiro mwakiranye abashyitsi bari hano muri iki gihugu bitabiriye inama ya CHOGM, inama y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma bakoresha ururimi rw'icyongereza bari muri iki gihugu mu nama. Bakunze ba The Future TV rero itumye cyane cyane mfata uyu mwanya kugira ngo tuganire, nagira ngo tuganire kugira ngo ku munsi w'ejo kuri uyu wa gatandatu ahagana mu saa 8 mwumvise ko hari imodoka yari ivuye i Kigali igana mu karere ka Rusizi igeze ku Kitabi igabwaho igitero, abantu barayirasa bicamo umushoferi wayo ndetse n'undi mugenzi wari uyirimo arapfa, hakomereka abantu bageze kuri 6 bari mu rugendo rugana i Rusizi. Ngira ngo ayo makuru mwayumvise, itangazo rya polisi rivuga kuri ako kaga kabaye mwaribonye, ariko ikintu gitangaje muri ibyo ni ikihe bakunze ba The Future TV? Ikintu gitangaje mwabonye ko mu minsi yashize uwitwa Ingabire Victoire afatanyije na mugenzi we uzwi cyane nka Turatugabane ngo niwanga bimeneke, umuntu witwa Ntaganda Bernard, murabizi neza ko banditse itangazo ryamagana CHOGM, ryamagana iyi nama turimo muri iyi minsi, ryamagana ibikorwa byose byo kuyitabira, ryamagana kuba abanyarwanda basubika amashuri mu gihe cy'icyumweru kugira ngo abana babashe gukurikira inama, bayungukiremo byinshi, babashe kwiyungukiramo ubumenyi. Barayamagana bikomeye, bavuga bati ntabwo twumva ukuntu igihugu nk'Ubwongereza cyangwa se nk'umuryango wa Commonwealth wizera u Rwanda ukawuha inama nk'iyi ngiyi. Kuba abantu bamagana ikintu cy'ingirakamaro, igikorwa cy'ingirakamaro kigiye kuba ku Rwanda, kuba abantu nk'aba bafata umwanya bakamagana ibyiza biri kuza bigana mu Rwanda, ariko bakaba batigeze bagaragara, nta tangazo twabonye ryamagana ubu bwicanyi bwakorewe abanyarwanda bigenderaga muri gahunda zabo bagana i Rusizi. Ni ikintu kibabaje kigaragaza ko aba bantu biyita ko barwanya leta, aba bantu biyita ko ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bakanitwaza ngo abaturage, ngo bari kuvugira abaturage, ngo bitaye ku nyungu z'abaturage, ariko bakaba icyiza kigana igihugu kandi kigana abaturage nka CHOGM n'inyungu iri busigire iki gihugu twese tuzi tutari bunasubiremo hano kuko ni nyinshi. Kuba abantu nk'abo, umuntu nka Ingabire ndetse na mugenzi we witwa Ntaganda barwanya CHOGM ifitiye inyungu abaturage, bagasohora amatangazo nk'uko mwayabonye bakunze ba The Future TV, mwararibonye iri tangazo ryabo rirwanya iyi nama, ariko umuturage warasiwe mu ishyamba rya Nyungwe yigendera ari mu rugendo akahatakariza ubuzima, na mugenzi we wari utwaye imodoka, abagenzi be 6 bagakomeretswa n'abagizi ba nabi baturutse muri FRN nk'uko mwabibonye muri iri tangazo. Ingabire na Bernard bakicecekera nk'aho nta cyabaye. Ibi rero biragaragaza iki? Biragaragaza ko aba bantu nta rukundo bafitiye igihugu, nta rukundo bakunda abaturage, ahubwo icyo barimo ni inyungu zabo gusa, ni urwango banga igihugu, kandi ntabwo wakwanga igihugu ngo ukunde abaturage bacyo. Ni urwango banga abayobozi b'igihugu, ni urwango banga igihugu kugeza n'aho batifuriza igihugu ineza, kandi kutifuriza ineza igihugu ntabwo uba yifurije n'abanyagihugu. Ikigaragara abakunzi ba The Future TV ni uko kuba uyu mugore Ingabire ndetse na mugenzi we Ntaganda badashobora gukora itangazo ryamagana aba bantu bagabye iki gitero ku baturage ndetse bakanabica, bakicamo 2 bagakomeretsa 6 bibereye mu rugendo bagenda muri iki gihe
turi mu nama ya CHOGM bakunzi ba The Future TV ni ikigaragaza ko aba bantu bari gushaka kujena cyangwa se bari kuvangira iyi nama ya CHOGM kugira ngo bigaragare ko mu gihugu nta mutekano urimo, ariko impamvu ba Ingabire batabarwanya nanone ni iyihe? Ni uko n'ubundi bababajwe no kuba iyi nama iri kubera hano mu Rwanda, kuba rero batamaganye iki gikorwa cyakorewe abaturage kandi kiri kujena iyi nama ya CHOGM, birashimangira ko bagishyigikiye kuko biragaragaza ko bagishyigikiye kuko bakunzi ba The Future TV nabo ubwabo ntibari bishimiye ko iyi nama ibera mu Rwanda. Kuba rero batakwamagana aba ngaba bakoreye ubugome abaturage birigaragaza. Ikindi nanone nagira ngo mbongerereho bakunzi ba The Future TV, mwabonye abantu bitwa Jambo ASBL nabo mu minsi ishize mwabonye igitangazo cyabo naryo ryashyigikiraga abantu bari gutyaza imihoro yo gutema abanyarwanda. Nabo aba bantu ntago kandi baba bavuga ngo barashaka ko mu Rwanda abaturage bamererwa neza, ariko nabo ntago dushobora kubona byibuze n'agatangazo gaturuka muri Jambo kavuga ko bifatanyije n'abanyarwanda bahuye n'icyo kibazo n'ibyo byago byo kuraswa no kwicwa mu ishyamba rya Nyungwe. Ibi bigaragaza iki? Bigaragaza ko abo bose nk'uko ndi kubivuga nta rukundo bafitiye abaturage, nta n'urukundo bafitiye igihugu, ahubwo ni urwango banga igihugu bakananga abayobozi barwo bakunzi ba The Future TV. Nagira ngo mbamurikire aba bantu bamagana CHOGM ariko ntibamagane ibyago byagwiririye abaturage bikabambura n'ubuzima. Ni ikintu kigayitse, ni ikintu kibereka Ingabire ngo ni muntu ki, kibereka ngo Ntaganda ni muntu ki. Ni abantu bo kwamaganwa, si abantu bo kwizerwa, si abantu bo gutegwa amatwi, si n'abantu bo kurambirizaho, kuko ni abagome, ni abantu batifuriza neza igihugu, ni abantu batifuriza abanyagihugu ineza, kuko ntago baba bamagana CHOGM ifitiye igihugu akamaro, ifite n'abanyagihugu akamaro, ngo babe batigeze bagira icyo bavuga ku bwicanyi bwakorewe abanyarwanda muri Nyungwe. Ibi rero nagira ngo mbitindeho mbereke ko aba bantu ari abo kwamaganwa, kuko nta rukundo bafitiye abanyarwanda. N'abo bagenda bitwaza ngira ngo abo bamaze kumarira muri gereza babashuka ngo ni abayoboke babo, murabazi, abandi bigaramiye. Ibi rero nta muntu ukwiye gukomeza gushukwa na Ingabire, nta muntu ukwiye gukomeza gushukwa na Ntaganda. Aba bantu ni abagome, ni mu bagendere kure, ni mu bamagane, kuko nta cyiza bifuriza igihugu. Gendero Jean Marc Ruti, iyi ni The Future TV, nimukore subscribe.